talo fatu talafola Radio Samoa, o talo le asolua. Ua iai le Talosaga e tatau i le malo na aumai fua masks o le tuaiga KN95 ma le N95. A o talia pea ilo ilongo o lo faia nei whaatatau i le tuaiga mask e ngā whātia le virusi fo le Omicron. O lea ua tele ina le ai le tuaiga mask le nei le tele o whale o loa, ai a mau o foi, wa lata i le lua se lauta la le tau o le pusa e na o le 5 Mai le Office Products Depot se tasi o pisinisi o lo sapalaina masks nei o le KN95 ma le N95. Ua whanga i lunga i le lua afe pasene le te leo le manao i totono le lua aso tālu ai. Whaaliai e le so upu le langona alofa i tangata i le o ngā whātia ina le tau o nei masks. Ua Talosanga i ma Lucy Telford Bernard o i o se tasi o tangata so isu e tau le soifo malo loina mai le Universite o Otago i le malo. E sapalai fua mai KN95 ma le N95 i tata lau tele, a mata mai i community o lo maua lunga le lamatia, ai e le ngā whātia le tau. O se Talosanga wa sau le mai a whailo mai le palemia Jacinda Ardern i le aso sā. E le o yeisa fuafuanga le malo e au mai fua masks nei e whaapia e maua lunga le pui ngā mōtangata mai le whaamai, pau o lea. O le olo o tua ilo ma e maua mai se isi tala mautu i se aso le nei vai aso. Ua saule Lapataiga o le aafia ngā luenga tangata o tā ua emergency cruise i le sau o le Omicron. O auaunaga nei a taawale ambulance whaapele fui mū ma leo o lo uti le awhai ngā luenga. Ma a o sa waitala o le tapena o le whaitau wafe o tangata e whaanofo e sea ono o le Omicron. E le o aloai auaunaga nei ma o le a fo i wa tapena. Mai le St. John e tusa matala le tio ni usila. O le olo o pisi le taimi nei ono le to atele o lo whaatalo sangaina nei taawale. Ma o nisi o tapenaga le pulenga wa vaavaaia o le aawina atu nisi tangata ngā lulua i ofisa a St. John e fesoasoani le awhai ngā luenga o lo o whengai matangata. Po o frontline workers. I nai vai aso tālua i to o lua tangata e maali liwe le i o atu au aunaga ambulance ono le umi o taimi o lo whaatali mai ei a inga ono le pisi. Ai mai le Unia Professional Firefighters e whaapea fo i le tūlanga o iei nei au aunaga lo ofiso tinei mu ono le toa ngao le awhai ngā luenga. O Chris Cahill o le Peristeno le asosio leo o whaailoa, ua fesuia i rosters po le whaatūlangana o sifia leo e au fiaima leo o lo o leo ina no fuanga whaanofo i sea. Pita ai au tapenai au onanga nei ala le fetuuna i o le awhai ngā luenga o le mea moni, e le tala noa leo noa a fio le awhai ngā luenga le Omicron, ma mo o miai le tatau ona whaanofo i sea. Ua tapena le whalemai Middlemore e Aukilani mo le Omicron. O Middlemore le whalemai lea na tele ina mawai cases o le Delta i Aukilani a o iai le lockdown whaatoa umatu. Ma a o moli lanu mumu ai le atunu atua matalia pia se tala i le mamau upo o atu iai le pepesi o le Omicron. Ua toi Talosanga mai Middlemore i tangata uma i au sita i atu la fono mai le soifo malo loina. I se asia singa le One News i totono le ICU o le whalemai o lo tonga fiti ai le to a tele o cases a New Zealand. O le ua tele suinga wa iei potu o mai a vai O le ea, a toa ma video phone se vetu wha i ai ma mai. O lona winga, o le ale mo o mia le to a tele o le awhai ngā luenga e ulu whale i potu tau fia nei. Sa wai fo i malitala o tangata uma fo i o le Asia le whalemai ma o lo o maua iau ngol fulu ai e le o mai ti ngaina. O le ato e wha fo i le whale wha anofo e se ma mata i tū waunga. E le o tau fia le wa ai o ngase o lo o mo o mia vave tonga fitinga i pe o le fatu. Whaapea tina maitanga. Tapenanga nei a Middlemore o toi whaamanatu mai ei fo i wata tau i tangata umona tapena i sapalai e mo o mia vave i ei fua la au mo le ulu tinga. Me tau mafa, mautinoa wa iei se i se whaia whaatau pe a mo o mia le whaanofo e sea. A to ai mafuafua ngai whaanofo e sea le tangata o le ainga le whale mo le sefulu whaaso pe a whai ai maua le Omicron. Maua tala fo o le telo supermarketi whaapea whale tala vai o le ua tele ina le aini Panadols ma ibuprofen, talu mai na saule whaasilsilanga i le aso sā, e tā pena. E lo o tutusa le tumutumu o nofoaga o lo o whaiei siaki o le Omicron, ma le taimi na saua i le Delta. Ripotia le Herald le fi le mua o nofoaga o lo o whaiei siaki Aukilani ana nafi. Vanga nai Central, si sifo masasa e na tumutumu i taawale, ai e le tutusa lava ma le uumi o kiu o le Delta. Pe ato e tepa ia au kuso le tausanga te alua o le to a tele o tangata na kiu e o atu i le se fulu i tū la o whaatali. Whaaliai e Dr. Anthony Jordan o le whaaulo polo kalame o lo o whaia tu ia Aukilani.
E le o tutusa le pisi, ma o le tele o locations of interest po o nofoaga na siaki se faamaonia o faailoa mai ai. O le isi lea mafuaaga, ta ua foʻi e le sui, o le toʻatele e sili atu ia i latou le agaʻi a latou fomaʻi po o GP, ma o auaunaga nei e leʻi mau le taimi na o sofaʻi mai ai le Delta. Tala whaai o taeao, ua suia nei le Westgate Vaccination Centre i se sifo Aukilani e avea ma drive-through centre. A matatu i le so o lea ua suia mai le whaia i tutono o le whale, ai o le awha o ngā le kāpaka le tulimano o le Canton Drive i Westgate, ta tala ai mai le sfultasi tau nei tāpuni e le afo le tolu i le awauli, ai mai le afo le valu i le taeao i le afo le tolu i aso ta itasi amata mai a taeao. Lua aafia 5 se lau tangata i tutono le aso e mawhai o na whaia tu i lea no fuanga. Ma o le suia e avea ma drive-through ua whaia lea ono le toʻatele o tangata Aukilani e fia atu i drive-through centres. E se mai le no fuanga le nei Westgate ma le tele o community sites, sidia ma le tolu se lau valu se fulu fo mai ma whale tala vai Aukilani o lea ua mawhai ona ngai i ai tangata mo tu i o le Koviti. Tala na o le tae au manuel nei aso.